Çorbaş atın atı satılatken. Bugün daha çavulu atat. Özünüzler de kelip görüp çağıp. Akçalın mallarından mı? Cepsikten mi? Yok, daha bir at olsun. Mantık. Ha, жақшыken. Özgün cemaati. At malumat mı aytem? At yaş yükseldi. Ha? Kulağı var. Yüzü var. Yüzü koyulgan. Pulundar dalili menen. Boyu başı butuk olu, den soluğu degендей. Den soluğuna жоқ. Boyu 1.60'tın üstü. Жақшыken. Bası kança? Bası 500 kamı var. Nomurda aytalım. +996 551 551 53 55 53 ha. WhatsApp primoy var mı? Var. Жана мына ылдый улак ашып кеткен ушулат бы? Ушулат. Ha, жақшыken. Butuk olu таза, ha? Таза. Кылык жоругу жок бу? Жоқ. Жоругу жоқ. Барып чыкканы кандай? Кирчилиши жакшы, чыгышы андан дагы жакшы. Бир гана айыбы ушул атка тиштене берет. Намордикпен сабыш керек. Ачык айтып. Кличка намордник экендан да? Неме? Крокодил. Крокодил. Şu krokodil özgönünü soru başlatında. Kalauçular çalıp paylaşır ister. Çanaklı nomurda WhatsApp var ha? Var.